Porque o whangai penga hei tala whakatap tō whaafaket pe me wharen ka tā mau mawhaparo. Ki o whangu ka anō atu i he whakaukau ko siu ke wafe ke tō lahi tō kua he ngai me koen whakauk pa mai hu malu i koen ki he vailasi mak whakaauha. Koe whakaukau tō kua koe lau koen e ngahi pure a ngā o pe hei pau ke huhu malu i tō tāko tō pē pēr pau ke ai e passport i huhu malu. Koe ui ke whapapau i lawa te whaiwhewho lau aki mo e ngā ue mo e ngai whainga maari e pe he. Koe tō lai unau awhi no tala e nau tō kua koe whakaukau ko ia. Koe whakaukau ia e pure anga whakatahataha o e manu whekai. Pēr koe whakailonga ia o e mea kou talanoa ke tohi whakahā. Koe mea koe ngāwe e manu whekai e whaite ne hanga kouna ke ai e whakailonga. Koe ngai mea pēi ko hike oa te lawa ki ta whai ha mea. Ngā au e pe koe haa whainga mea. Ka au te mao e whakailonga i manu whekai. I hoto ni mato matau pe ko hoto lae. Ai e kuafi ko toa ngai whamatau koe ni whakaukau. Koe toi whakahaa, koe uhinga toi whakahaa, koe tala noa ke mea koe ngulotonga hoku i he ahoni. Ko wam ki whiu i ka te kimoto. Koe pūre koe ai manu whekai i māmani. Ai o e passporti. Huhu malu i. Peko manu whekai koa une tu uni ke huhu malu i ka kai ko toa pe me mahaki whakaauha koe ni. Peko e whaunga whakahu koa e ni o ka kai ke pureanga i manu whekai ai e ka pau hangu mautolu koe ni mau huhu malu i. Ko mau huhu mautolu ke pureanga i manu whekai koe i mau whengi mautolu ke mau kau i malu i ki mautolu me tūkunga koe ni. O tau huu koa ki he pureanga o manu whekai i he huhu malui. Koe hui tau ua he koe whakailonga i ai koe tau ni matau matau. Koe ke huu koe tau pe ni matau matau. Koe huu whai ni matau he ma. O hua pe he mai, koe nai kore ke whai anu ni matau matau. Po koe ke wha huu he lae. Kau tala mai koe whakailonga i manu whekai. O ai he ni matau matau pe ai he lae. Wanga whee e whakakaukau koe nyo pe he. Koe whakailonga i manu whekai. Ai pau ke tau huhu, ke tutuni mono whakakouna ke tau toke tau huhu malui. Koe uhi, kai lawa ke te tau te lawa o ngā ue. Ko wham ke hanga o whakafoki tau tolu ke whakaha, wahe taha ua me wahe taha tolu, o tuu e mea gani. Ulang mea ko wham ke taha noga mau tolu. Koe toi whakaha, koe o kuuia whatamu e tohe a tāni e lawa. Ulahi koe taha noga ne manu whekai, taha noga wahe taha ome, wahe taha tolu o whakaha. Koe tala noa e o kwhai e tāniela wahe fitu. Ai e koe tohi whakaha, kune ngāwe aki a ngahi i misi o e whaka, tala noa e whakavu motua. Ka koe ki hanga sio neo tala mai pe kowe, ai e koe ki tau tolu koe na uhinga e tohia ke lau e kakai, koe kai lotu e moak senturi, na e whakatanga e ki nau tolu i a Nelo Sisa, Nelo Tomitiane, koe uhinga e tohi. Ke ne hanga whakaloto lahi ki nau tolu, ake ngahi i misi koe o tohi tapna, nau lau, nau maheni moi, i he whakau motu. Aia, o ka pake ke ilo koho o whakau motu, a pake ke ilo koho o tohi tapu, koe mene e hoko. Te ke whaka uhinga haula menga, pa te ke tui ke ngai whakamatala koe whihaini, hono tautou liumene, lo ke hau koe kāti F-Post na e tālai, o ka whailonga i manu whekai. Pa ka tau ko o si pēna, e ai whakauka Amerika ke aiki i chips, koe nau security number ai he, ki he nima mo e sina kakai tālai ko whailonga e manu whekai. Koe ni pao ene ho malu i sio, koe higa kai te ke ilo ho tohi tapu. Koe me pe hoko ko he holo. Whanongo holo ka ngai mea ke hange to kua ka te koe, o kuiaha ngai mea fufu heni o kai te tau ilo ke ai. Sa i ka pate tau whokia whakaha vai taha ua mai vai taha toru. Ke he tala noa o manu whekai. Mai whailonga koe manu whekai, tala mai ai he ni mato o matau moe lae. Ko laki mea ko whaam ke tala noa ka te motoru. Ko tala noa koe vai taha ua mai vai taha toru. Ko whaam ke alo lau ia. O te ke to'o beki fo i mea ko koe ni koe ke teo nau lau. Ko tala noa ia toko tolu tapu koe o manu whekai. Pe koe toko tolu tapu e te volo. Koe uluaki o kulaki whakaha e tala noa. Koe manu whekai uluaki haa mai koe tala ko ni. Vai taha ua e ves fitu as mai koe vai tau i langi. Pe aku kapusi fo e tala ko ni ki maman. Koe tau koe ni langi. Koe tau e na whae aho koe kolosi. Kamea ko iloi koe aho e kolosi. Hiu tala mai e sioni vai taha ua, ves tau taha.
Whalafola si su koe hoko koe ke kolosi, koe hoko sia e taimi ke kapusia e ke māmakoni. Ego ne winga ke setani, ke te volo, ke talakoni lahi, ke ngata ono au. Ei tala noa ki ai a whakahawa e tawa vesi tu kapusia mela ko iku na ia he aho koe e kolosi. Pea ku hoko lewa e pure anko, pure anko ko pure. Ko iko no kapusi ifo e talakoni pure lewa ho tau otua mo ene misa ia. Hoko malewa e whakamo ui mo e mālohi. He ko kapusi hifo a setane koe tuku aki, e kono hingoa e. Koe tuku aki ia ka kailotu, e tuku aki e ka kailotu e ao e otua. Ahampo, so ke ngawe pure anga talakoni. Ngawe talakoni unau whai. Kuna anga tuku aki kovi ki tau tolgo, tau tui ke eiko si sukrasi, tau tuu mo ene whakamo oni eiko si sukrasi, tau tui ke tataa eiko si sukrasi. Nenga tuku aki kovi ki tau tau e ao o e otua o tala, o kai ke tau whiunga ki tau tau ke lau kono kakai, ke lau kono hako. Ko tala ko nia, ko te volo, ai tau ilo tatu, ko mea te volo kwhai, tala marewa ke te tau tau he whakaosinga koe e wahe tahaua, o kuri hifo te volo e ki he whonua mo e tahi, ka kutoe si hono taimi, ka italahi au pito ia, i hono rihifo ia, meilangi me whetuna e nofo e hono ikuna ia. Hangarewa e ia o whakatanga i e whewhine, sai, koe whewhine koe ntano ke vai tahaua. Bode ke sio e vai tahaua vesni, ma koe whewhine une whanau i misa ia. Ai tō taha koe pure tene pure ki mamani, a ke se pitau koe me, koe me veu tano ke sa meua, ko me e hoke misa ia, ko Sisu Kraisi. Pe utala mai koe hako e whewhine, alo e ngata, e talakoni e te volo whakatanga e whewhine, pe hanga, pe hola e whewhine ia, pe whahawe e whewhine ia, ka ita e talakoni e te volo haure vaia o whaitau ke hako e whewhine. E utala mai he vahe tahaua ves tawhitu koe hako e whewhine, ko ki nau tolu e nau tau he ngai tūtuni, e nau tau he wholofola e o tua, pea o nau puke mau e nau whakamo oni ki a Sisu. Sio, e mahino pe kei whai tau pe talako ni mamani ki he kakai ai otua, ki he misa ia mo ene kakai. Ko heko no ikuna ia ilangi koe whai tau koe ahe korosio kapusi fu ki mamani, aloi fo pe ita pea no ikuna e pakone ngai na whai, o kune whai tau ia ki kakai ai otua. Sai, haureo e manufekai a koe alo tuu he one o e tahi. Hopo hagerewa e manufekai honoa, e te uia koe manufekai o e tahi, he hopo hakia me he tahi. Hau e manufekai e koe hange hare pati. Aia, tala noe u hae tāniela wa he fitu pati garu ke asia manufekai hange hare pati. Ange kia lewa e talako ni hono mālohi, hono taloni mo ne pure. So ke, ai koe tā koe mawhai peo e ngata o e te volo o se tani angi ke manufekai o e tahi. Pau tala mai lewa, tō tahe koe nina e turi mui kia na e mui kia mamani. Pau seo, koe harewa ne ngāwe. Tala mai koe ne ngāwe, koe tala laku ke he otua, vai tātou luvesi ono, koe lau kovi ke he wafa ai otua. Pea mo ki nau tolu na e nofo he tāpane kare o otua ai i he langi, a ki nau tolu nofo i he langi. Pau te ke fō ke whakahawa e whitu tala mai ko kai ko hawa te langi, na e fō beho nau ko huwhaine hina he tātaa o e lami siu. Ai u hau pe manwhekai e tahi o hoko pe ngāwe e te volo, ngāwe e ngata, ngāwe e talakoni, ko e whakatanga e ka kai lotu, ai ka kai koe ku nau tui, ke eiko Sisu Kraisi, ka kai ku nau mau e iwi e tātaa, ai u nau ngai ku na e talakoni, a ke tātaa o e eiki, pe mo iwi e nau whakamooni. Pe alo e manwhekai e ko ia o au ke he tuu ngau tamarewa te tau tolu, na e huu ki ai whahinga kotoa pena kai tuho nau hingoa he tohi o e mo ui ai lami. Ai e koe kai kotoa pei mamani mo ke tuho nau hingoa tohi ai lami. Te nau huu na toke manwhekai. Manwhekai au e tahi. Pea utara mai whema e kātaki mo e tui ai ka kai lotu. He taimi koe ni he kui kuna e manwhekai. Pea ore manwhekai hono tolu. Ai koe u kopo hake e vai tātolu wes tātaa ke tāwaru. Koe manwhekai whonua. Ai koe tala koni angano mawhai ke manwhekai tahi. Hau e manwhekai tahi o tuu. Hanga ia whakatanga i pia hūkia ka kai kotoa pe ai ko ke tuho nau hinga tohi o mo ui. Hopa rewa manwhekai hono tolu. Ai ko toko tolu tapu e manwhekai. Ai ko manwhekai whonua ko hange halami. Hau e me uiwi ko Moses. Hau e whai mea whakaafu. Hau e hau e afi me langi. Ai ko hau e ne ko hange na iwi whakalotu. Halau maari e whakalotu. Ai ko e whenga lau maari e nea ku tuo whai mea whakaafu. Pane hanga rewa ia whakatupu e tangata. So, nenga whakatupu e i misi pane ho ke lau maari. So, hau ia whai ngāwe ko tō pēku whai e otua.
asi mai pa kunang lewa toa ka mamani pa mo ui I misi na ne whakatu banga lewa I mis ko ia ka mate I ka kai ko toa pe ko ke nau hu ki he manu whekai pa whekau ke whakakouna ke ai e whakailonga to e nima to mata umwe lae ko ke whakailonga ke ka kai ko toa pe nau hu ke manu whekai ko ka kai I misi o manu whekai ko e uhi ko ki nau tolpe te nau lawa whakatau aku nau tolpe te nau lawa mo ui ta marewa e whika manu whekai ko e ono aia ko e ono e tolu na hanga bere ni ia ko e maksenturi o whauhinga ko e lea whakahepe lu ko e neuron kesa neuron sisa neurosisa hingo ko ia ka pa e whikai whakamate lau whakawhika lau whika ko e ko lea whakahepe lu ko alfabet whakahepe lu pe ko nau mata I whika pe na ra o na ka sa ar neuron sisa whatahi kato mai o no ngea wono ka ko pe e au mo ne ka bau ko ia uhinga pe ke fu ma fai ko tu whakawhepaki e ka kai ai otua ka ko pe e au ko ono ko whika ia fu I tolu ko e ai toko tolu tapu ko e o talakoni me manu whekai tahi me manu whekai unau ngāu e whakataha ko toa pe ke whakatanga I misa ia pe whakatanga I hako o e whewhine ko pe ko e whewhine ko isileri e tup mea misa ia tup mea ki tau tole kau kristiani ko tau mui ke misa ia omi ke tau tole ke tau wiku na e talakoni aki ai ta o e lami pe mo iwi e tau whakamoni pau tala mai ko tau tole tohi o tau hingoa e tau tole I he tohi o mo ui ai lami ke tau mui ki tau tolu ke manu whekai ia ko whaam ke whatau tāina ki tau tolu ko ke hawhekau ake manu whekai ia me huhu malu I mea ko ke hawhekau ake ai hu ke pureanga manu whekai me tau o huhu malu mea panga ko ake tau rea ke me koe su hau e te voloia o whei ho atamai ko whakailonga na ho kau ke pureanga manu whekai heu koe te ke tui koe ki he wholofola e o tamai o tua te tau tolu ko ngai pure anko to pe foto pe ki saina kom news si ka ko talipani ko ni nau pure Afghanistan no fa ka kristiane a hon nau pe he te nau tui ke lau ko na mo talipani ko se vaniti a e ki ma aole he ki kristiane mate pe mo ui ko le rei pe ia o tua fai ke te me pango ko ai ke tau pe ko e huhu malu I ko ni covid mo passport huhu ko me ia ai manu whekai o amo to moe ko loi a se tananga o fe I ko ke tui to kua te ke hu ke pureanga man whekai o ka pau te ke alo malu I ho mo ui ka pau te ke whaise ke ko uhinga meo tau huhu ai malu I o tau taina tako to pe ke ko uhinga meo huhu ai kristiane kuia ho whatongia o koe kristiane ke ofa ke si ka kai ko to pe ko pau ke ngāu he nursing home pe ko ngāu he whare mahaki o ko whatongia wha kristiane o ke malu I ai si ka kai ko ke ngāu e ki ai. E ko te ke tae ofa ko ke nau tolu ko pa te ke aluko me mahaki, ai ke nau puke au nau si mate. Sio, ko ka pau e kristiane ko, ke tau tae na puke pa te ke hu pa te tae, pa te ke ofa pa ka te koe ka pai ka te ke hu. E kai kane puke si anai me ko ia heanga I ta wheo, wha kristiane ka koe. Hao no inga ka te ke aloa hu, ke tae ofa, ke si ka kai koe, ai nu ke ngāu e ke. Ia ko fio peo ke tala mai mo to e ofa mo I whakatotolo me hafuka mo ilo, la he loia ko aluholo ko me pe taku mo oni folofola o tua puta mai ka paure folofola me o tua ko ngai me ko fotu ngai pure anga ko se vanitia o tua ma aure ka paure kristiane ko tui ko ke folofola o tua pa ke tui e lava he o malu ko ni ke malu tau mo ui e lava he o malu ko ni ke ne fai halere ma ki tau to he me anga ke o tua sia ina lucia Talipani, hange pe ko ni mea ngau ka Papilone, Asiria, Loma ke kalau se fai ho tau eiki. Ko mea ngau e a eiki ma tau rere ek to hon mai mo ke mau kakai ke mau tui ke te koe si Isu Christ. Ko ke tohi o mau hingoa, he tohi o mo ui ai lami. Ki o te mau ho haa holo he ngai loi alu holo koe ni, mau wiri fia na ko mau tō ke manu whekai, mea mau inga te mau tō ke mau ilo, pau ko mau maa koe si Isu ko mau eiki mo whakamau. He kai lava e man whekai ia ke ne awe ki mautoro. He kai lava hawhaka ilonga man whekai ia ke aike mau sino. He whailonga I mautoro ko tātaa. He ka kai ki mautoro ko tohe mau hingoa. He tohe mo ui e lami. E Sisu Christ ko alo ko mau whamu ui. Amen. Marabito mo mea mai. Ko wharate mo tōku tōpe. Mo mea tua whātu.